Kobru YouTube channel wa naye to nai na jo tamam pata kum konas kan terwang kapong ne hamba ya phayo usike tiniyo ang na jo tamam pata kum kuno kupor the the su sayak na rin chomo ke bose tiniyo pura notice ma nauni hogra thak ke unge to nai RSS jinyo tiniyo bung phaye ro wo phaye visit ke phayo bung visit ke phai phuo buno chung skang thero chasaro chini asa parao taketawo existing kembo to bo abo jagao to ne mamba pandawo sar nung sisa chuna health care adi bam singke bor asa para to ne mamba pandawo la muha phok choi khok pe ke gafen ba panda ke to nang ya mami singke ro already highway se already road connectivity mo kam se current department phone lo ha boro jai ke pe mo se arim ba pandawo boro tei ba pandawo khok chi mo kroi muha problem phokre oye to bo ye chungna ba sa parawo to ne mamba pandawo jai ke radi chung 1997 jinyo to sa phaibo jaga se borowo himba 1997 jinyo kono ke habe problem kroi tinin to imba panda problem kroi laman ba panda problem kroi karen ba panda problem kroi ke uye to wo ba panda wo chung na pa bo jaga to me ne ma panda wo nung chung na health care adi mam sing ke chung sdm na pa chung le khatena riwo inke dm na pa chung tena riyo arin po chin sa kawo mo ha respond kam ke ya kong to bo ye naraw nei mo chung na pa kam ke nei radi ye chung bu no saru la yo awin pai ke chung saru pai sing ke chung bandari man ko pa chung salai ha salai yo bandari ma ke anando bai pho 30 km de hak chal saye tongo bo ye be thari remote area songe tongo abono se judi development ke me nei sing ke chung nang mo mala iko pak chung nang wo abo jaga wo sing ke museum pho chung nang wo sing ke abro wo Vidya Bharti School KG1 chiyo class 12 pore bai mama aboja ma school pho chung nang ye to ye chung buno saru la yo unsike bung sanang wo acha je jang pho chung nori ten bai ke ready ye bung samodo yo no chung tini yo loge memorandum ro pho sipai ti mama chu ri yo abon pa sike chung phaisa ha haja sora wo chung phai visit ke ye nai la yo tini yo chung sarkari borkari bru resettlement ket ma jaga ye ri mo jaga wo chung sa ke jobori complain dein thayo jobori ke khatung ya dein thayo ye sarni nim ke bai tham bai ke nu nai ra din ye chung bu na sawo abudin no bum bin nim ke bai tham bai ke aro chung ke nai ha chuno so wo bukti de ke demarcation ya ke chung pe sa nai thaye bu na phu bodi se ar kyung to bo ye sa chung la chini rai no ma pa samaya hamya in sabi ke balo complain ra mi bro le tum chu yan se mam se ya wo ar bo ye ta ole chung pho development khatung ye to nai ro ye to bo ye bodi ke tu sa te pi yo te mo ba chung ba development kemeni de sar arim ba pandawo chung no pho development me ne ma ba pandawo chung no pho jaga kahama ke ye ta ke ta wo existing camp ke ye to wo abo jaga wo kono problem kroi to yusubida pho no kaham se karin pho no kaham hawi lama pho no kaham se kono problem kroi ombo ye abo jaga bai ta wo chung no location de ma bai existing camp le chale ma sa 500 meter chu se chale yo arumi kilometer 4 se chak ka ulayo arum bo ya abo jaga no chuno ri ani make sisa health care adi ye abo bung no sarulayo abo de you no bung abo jaga thangye ne patient ke asa hajar soran mbd paper bai phono bung thangye kong masala ha abo pasi ke chung asa parawo thangklai phiu chi ha hajar sora visit pa ya asa para thangklai u chi ha mai cha phiu mai cha pai poreo si ke chung sa phi ha sar kaisko parawo ta ke ta wo Tripura gafen by habala ye temo abo pho bujukuri ke ungi tongo ta ke ta wa abo je main road area wo tangye to ne role second installment pho ya ko ungi tongo arimba pada wo abo no pho jai ke radi unsing ke aboro wo ni pho betha problem bang ma ke ungi tongo mani bumru maro ungi to mi jan second installment pho ya ko first installment je mai mo bai se tangye to ane ungi tongo aboro wo ni adale ko ekjon le second installment pho na mai ha himba arin pi pho abo matang main road samo tang ne ro ba panda wala ke ha po second installment ha ya ke se ongi to aru mi Tripura government le bodi ke partiality chi ni sa ka vet ta ke to aru ba panda bo no chu no ka ham ki ye Tripura government chi ni sa ka pho kam ke nei me nei mam ba panda wo no se chu no health care di ye saru la yo awon pa si ke chu sa wo sa para ta ke ta wo rani para wai bo para he mo chun jo ta na wo abo jaga wo resettlement ke nei man ba panda wo April 19 tari April no ka sachis ku man chi rai sa mo se April no ka sachis ku marai sa ma para khombre ka wo abo ke ambasa sub division ke ha hadu klaw ma ye wo long tabili sub division ni ke bale bongwa pa ye wo pani sagor sub division ke bale kais ko para bai abo wain bo para
yama jaga kebre kawo aboro wolo ha location wo chungnai ni hasin ke no bukti parale develop ya abo jaga wo tangi visit ke nai me hasin ke ba takak changi ma tongnai sar ye sarula yo abun abur jaga sole thangma ya arin pipo je samar marle chungsa ha arumi khasa khana ke tripura gafen bo habala ya unge tongmo wai bo parawole arin bo ye jeno tangye tongnai bo tonang sitho abo je ada kebu abo jaga existing ke mo tong ani mamba pandawo sisa chuna sakru ye jai khe radi ye chungsarula yo arung ba pandawo aborowo existing ke mo tongna rolet pamba panda tom chupin sinke aborowo already current pawo highway se tebo problem kroi ma bo problem kroi abum ba pandawo parak taung thang sinke teniyo climate mile yang thome pho tongo teni toyo mile ya teni no baro mile ya teniyo biadi biara khasa khanang ko biadi biara hamya baro pagbang maklai phayo mami sinke hospital kam kre clinic kam kre hospital thane rang ko puja kre bo ye bo jaga wo already climate ro mile ye aron ni local area bro bai phono mile misa ke tong ye noka bosi khopre bri tha ya tong thamo bo ye chungna bo jaga wo ready ye bro phono bro ba panda phono chungsaru la yo aru mitini ni khu pole bo dekhi songe tongo ta muha sinke kasko para hamsa para wo thanku ma ya nai bini ration card number ke 84 se dini yo buno tai pe mo no ru mo chu jo to sila yo tambo ye buno no ye no le ru ni sinke buno bini mu po second beni bla wo bu phono mu di pai mo bu phono original ration card sai kono split phong ya kono ni demand phono ya imbari ko bende lo ha second installment ha phe bin le ha ya ko ngi to wo abot mam karano ha ya ye sinke abo je tangme ro sa su mistake mu laikna aboro mon tate wa ha ya ko ngi to wo ke buno ke bole sd bro ke sawo bin de ekang wa ha sa yo boba gra ke check bin de ke bole ha ya ngi to bo ye bu ke abono gi sa ja ye ni ano ke ye bo de ke bro ke do ya ke ba panda wono tang se ye bu ke ru yo ari ke mong je to wo ta wo hamsa para wo ni problem phono khok chi man ngi to wo ada bo mai ya mam si ke mai yang pho chung kha phang bai tha ni ya ko mam ke bole sarkari manui ba chung klu ke po la le me mo la ma phono tong nai sarkari le phut pa ke le do mai ya arumi ke haya ke ni hajar bro no jai khe nai to ba ye bro phono kromayu dera mayu ari pipo chung wain su ye chi lai mo sector hinyo chung jot to kaham ke chi lai ye tong le nei mam ba panda wo ang no jot to no request kem se tini ni khu porle bosan jorong hasin ke tini ni ku pole ang borong no katha de ha na ro bo ni youtube channel no ya phangchim chu dam na ye to na ro no ang skang therwa khak chama hamba ya pha yo na ro bo youtube channel na ro share khelai di tere ai ni youtube bo ang jemai mon joro ku por ang update ke pinai khak chang ha no jot to no